Amwe mamuika alani ati ima chama cha Wiper kuyeka ngundo niwenda President William Ruto kuthima ndeto ilo kutumia ndini wa ndambukas yake na kukwate ya mono maundu ma maendeleo vateke vuthia kuyatongoi ala ange. Amuika ya maweta kana tongo yulembetani ya ukamba alame ukwata ambao President William Ruto mena kielelo ta kuingia nisia enende na tongoi ala ange na ule wana ni ote mwailuku indi ya Kenya evindane ye maundu mauteti maende kuivanga kundu wasakwani wa 2027. Boni Mutisia nukutuelesea. Kwa nani ndiave vatasilikalia kati kwa timu na mwando mwa maendeleo na kuweza na mwando la matonya kuingia nisi mbaye ya mukamba kano isu ingisi ya ndino ya Kenya. Nituwa tutee kwa nesa ni ndeto ile siuma atongo ine ma national government ila moka kukuito ukamba nondo meten developments na in developments maumako onateo siona na maitia ma nena ndeto itena itahateka na ndeto sia kuwania mbai edha ni development mwanda kuete ukambane sisi mwete development siena cheni sienekeni kila mundu tikuka ukenga enende nondo irie nitano iwe ni ukengwa na etu kuna kula na itausakuye tawe musumbe na ni watu kengie na nitwa niwe no bongosu kwou edha baike ndo mutona kuona kuma usumbe neosu kyuke ya kamba ekaithie twetele Kalonzo wa Musyoka nondo nitwese kana nuka kwatania Kenya yonde na ke President William Ruto kwa kithikana niwe thukisi mwene ndi na kumanyanesa kima thina lame kumleta mwene ndi sionde ndikule muzumbe nitwethe tuimona muno ekalete yulu wangale ayutubia amekutana na enende itu mukulia au mengale ni ulu na itembea na mao babe mwene ndi nikana amane maliko ala me malelu ne amane madina ala twina muku na ithukuma na yamba kuyasia zote maendengi President bwana atungola mamwati kwa vima viundeto la maunena mbewa mwene ndi kuthironya kwa taifa kwa kana kula kwa lena kwa kiuteti evindani ndi ya Kenya iteleta usakwani munene ila woka utembea kana ila woka ndini wakamba wito ai kana nangewaza kwenda kuingia nisia NND na atongoi nurwa kwembitho kindu cha mbele na vikieko kwitoka ngundo itune uyane na ndeto mbingi bio sia Kalonzo maina agenda sia Kalonzo maina akili sia Kalonzo titamekwisidia nesapyo nienda kulia William Samoei Ruto ni mutavye ni mwate akako kwitwo kamba ni walita unenga mwana wito Stephen Kalonzo wa Musyoka ndaya nundu wakwembithwa Kalonzo umako wathiko kana athiko ndukungi ndandao nena mauthuku kuhusu mundu musumbe na pende tone na weta musumbe ikogelia kau thini wa nthi itu ya Kenya na muno ile mbetane yo kamba kana kukogelia kau ambai na ambai lengi tofauti kwa ningukulia andu ala maungamite board ila ya national cohesion itizie ndeto ile inetio nena na sumbe na atati maitu nikwithe watu ikwenda kau na sindu ino mwezi utuone kana 2027 nituro ngai zaidi wana maundu matema sio na ngukulia pia kanisa nene nikana wizaidi ya maundu tazu tuikwenda kumewa maineno na tongo imaito utumenda tutika na tongo la serikali ya Kenya kwanza na mumetele mbetani ya ukamba kwa kingine sindungu ya chama cha Wiper na tongo yelangi kana kulururi cha enende mailembeta ya ukamba kwenda na kwa tamba ndongo yino mwa akaunti ya Masaku yani Boni Mutisia.